Ninkethi nkatho na nchune mutegeri bwega nuntu wa kuona kanya kugwatanira na bautu kiri weru weekend tha ithatu mbitagwa Ntinyari Kinyua jani jameja tukwanganirite tukubana aru akiri nteto chietu. Peter Munyana mithikali nturi kugathirikari Ruto ni ringite ya Kenya nthiguru no Julius Mbije wa kinyiria gavana Mutuma karura giti kia ugavana 2027. County Commissioner wa County ya Tharaka Nithi gutara mwingi kwebuka mutugo jo wenyange kagita kama maandamano. Tongere kuru mwanya ba Meru trimana na kwaririo tongere bumwe kuru bakiuga ni buguita buki na magwa kagita nande. Wadi ya Gatonga Sylvester Mutwiri gweta na mbere gutariria kwaga gukenwo kwa ene budget ya county ya Tharaka Nithi. Utuko bana arwa turi kuria maoni jaku ni jari kugukone Rais Ruto gwaka kanisa ndene ya State House. Maoni jaku ni jari kugukone Rais Ruto gwaka kanisa ndene ya State House. Rana bautu kurokera 23578 ijire ithatu ithano mugwanja inyanya kuruki no withirwe auge kagichoke gyaku kurukira mutandao wa Facebook kana YouTube katho matumiri chiaku aura tugweta na mbere munaniro mathithio tukubana arua ni Maureen Kirimi tukanjiria ntuto chetu siasa ni chionekete kwarirwa bokatha mathiko na ja mutangazaji Mwenda Nchamba uro nogoketwe ntukana arua kiari ura wari minister wa urimi mithikali nturi augite Meru tibatere gutumirwa ni musiasa Kinyori kugwichwira kura kairi ontogete ni bwithirito bukioneka mbere nera ugite mbeta cia basari chionde nandi batere gwikirwa ikabune kimwe na gutethia gutwikithia kithomo kia utheri. Antonia Peter Gatraumunya na ugite ya Kenya ni bainyirikite bukatha kirima antu mwanya jareo kithomo na kuri na bata gutegera bwega atongeria baria bakathurwa kiri kithurano twetete nararikithitie netete na mbere kurikithia kiama kaega PNU na munene wa Rutingoge hobisine ya gavana Mutuma uria kinyawe ukinyite mamburene jaja na ugite weru ni ate gavana Mutuma akethirwa rinde bene gutwa gipindi kingi kiotongeria ta gavana mutugikare na report eja. Akiari ura wari waziri wa urimi Peter Munyana mubangane munene wa kiama kia DCP mithikari nturi kirima thiko ja Mwenda Nchamba ntereche kiagu ni baugite ya Kenya no kabetite na mbere kuinyirika kumania na wathani buraburi kubwa Rais William Ruto mono kiruterwa kithomo na kinya kuthukanga kwa uchumi lintu uria akiugite Ruto gwaka kanisa garune ya mutongirwa mugongo tikia bata thaiji kigina kiu ari akiringitumika na njira ingi ya gutethia mukenya no tutema antu akithomo ya isa sawa na yare kugithwe ya abua familia kawaida nende tumba kuthomethia mwana secondary wetu arike baki are kuthiraria nio no urwe ya ngongela hiyo sasa imekuwa mzigo manto ya university ya witwa ulirwe uchumi buongwai kwa tuweka thirikari mbeta chonde irasieta na MP siambasare irasieta na MCA siambasare irasieta president siambasare irasionde sieta na muntu wende kedato siongera budget ne Kenya tokare abisi kuma Nasare Mwanka University ikethirere raisi nkuruki no ntutukeita vinaira antobonde bakethia binayo akuria wananchi nende manto ya wakibo kanisa 1.2 billion State House na manto ya kurira ana igerio kana kurira ana mbesa cia fees ndene maskuru niri ku priority aciari bauritwe bakaua priority ni kurira ana visi bare kuma bethere batina thina ya fees kuru kimithikari nturi na ugite Rais Ruto na remete kuthikira Kenya na kinya mataro nikyo gitumi nthiguru ithirite gitamwerekera na niko komoka kariba bengi baguntu mwanya bethirite bagiutatira wathani bwawe kinya thahi turi yake agu ngira undi uteguri kwa umira kinyatia ngira undi neri ugate
eri ugatea yongwa ni usiariria umo bicine nara ukamatirwa antu kuwa wikairwe antu ubarairio rikulu no baya irambecha nonto riranto twonde twakuringire kura no support atimbia we ya antu waumara antu bakeya bakuthikira nontu bari na imani nao nontu gukwanya no lusite favor ya Ngai kinya gukathithu atia ntikona bra favor yombochoka nontu borongo bura uite na mantu ya maingi ya kethira ya tuita burokari Kingire Nturi na meneretia bunge ba Meru akiuga baretumikane Rais Ruto ni untu babiubiao na timendekithe ja mwingi ura wabaringire kura na nikyo gitumi kinya bethirite bakirema gukubia mirandi ya weti na mbere sorongo bwayumbe nontu babiubio mparachio utie mutongeria ukumba kurungama awa no tuku hakario antu betu angu ina tongeria baba inge muno tubweri kunacha no kuria baba umba kurungama na Kyoto erutete bure kariniere antu kwawi kachwamurija muntu areya no akwenda okunda na mufithi yawe birakenda kunywa miru aeta kanoro inyi tekwaria kuma imaumao orore ya teorie kiorwari inakeria aeta kenda kuma miru orora ibabwe bwakaria miru ibabwe bureana wananchi batuma miru icokerwa nishima riretwire nario Muthiene kirire Nturi na ugite monkira thaiji ne bamakirite Rais Ruto kigerio na bona na nguite na nikyo gitumia kugenyera atumire kumuringira ndebe kire kithurano kithiru no yaga atumira na kathari nkuru kigutigira kwana siasa ine twitite utie bonge momba kuthithia kwera Murungu kana kuromba nkome kire Amiru tia kuirita ringi na inyera na ukampeni ringi na iko force na kuhakikisha akwana mweno ntunore metinya utwa simu utiomba kwithira we uringeri kura na gutu kura na baba thurinya bare atongeria bo utiomba kubeya heshima Muthiene Mathiko ne jamunya na ugite kiri siasa cha mwaka jwa 2027 akeja kuromba kura chonga bana arungi na kiama kia PNU na we murungamiri wa ritingo gyo bisine yanga bana Mero Julius Bijewe na ugite munene wora ne mutumanto ithinkia kethari siasa neiu kinya wake Roger gite kiwa karirite ikyo kya mankaromba kyo itikia gavana wa Meru inkume byo tumamondirikano kare anda alikunda itete ngoi kuoneka si ndio no of course inyawe mutumanto ithinkia akarungama 2027 for election yitikia ngavana wa Meru kuma kia gugicigo mbunge kia Central Imenti nke report ratito cia weru weekendi riakwa rietwa ni Mutuge Kare. County Commissioner wa County ya Tharaka Nithi David Gitonga noritia anto burube bukane na kuthithia wenyangi kagita karia bakuthithia maandamano bo ugite ni kubatere kwebuka muno kagite nega kagukwirigirwa maandamano ja sabasaba ntuko ya Jumatatu akiare Gitonga ugite kuri na bata ya kuthura kuri no kiri na thiri kagita karia anto bakwandamana akigwa kinya kethera ni Kyoto kiao gutibatere kuoneka wenyangi Mati Mugambi na reported. Morurumo wa maandamano mantu ya Jumatatu kiumia tuthiite marama kumenyekana mono makegwa mari masabasaba tariki 7 mweri wa 7 wambiritie kuinainia nthiguru ya Kenya na Tigogu kaunti ya Tharaka Nithi Kamishna David Gitonga ariuga maandamano kamarudhwa mathiri na bura mabatiri. Mababu zetu walipigania uhuru kuhakikisha ya kwamba tunajitawala, na kama tunataka kuungana ama kuandamana, tuandamane kwa njia ambayo inaofaa na tukiwa tunajitawala. Katiba yetu imetupea haki ya kuandamana. Article 37 of the Constitution inasema
una haki ya kuandamana, na kama una malalamishi umekubaliwa kuyapeleka kwa ofisi ambayo unadhani haifanyi kazi ifaavyo. Akiarĩria akari taũni ya Chuka augĩte agunyuma maandamano methiritwe marĩ makũragaragia na nginya makwĩnyangia mũgarũ na watho. Ile maandamano tumekuwa nayo si maandamano kulingana na venye tumepewa haki kikatiba. Imekuwa tukienda kwa maandamano, tunatakiwa tuhakikishe kwamba tumejulisha maofisa wa usalama ndio watulinde, na kama ni zile njia ambazo tunataka kupitia ama kutembea tukiandamana, pia wahakikishe ziko salama. Akireganaga na maandamano ma mũthemba ũyũ ariuga ntugo ni maandamano marĩerekerwa biacharani cia ntũ na nginya maobici-inĩ ma kĩthirikari. Unaangalia watu wanafanya survey, wanaona kwa duka fulani wanaenda hapo kubora, wanaangalia mahali fulani kwa barabara hija kufanyia chochote, unaenda kuwasha moto, unachoma barabara. Bathingatanĩte na kamishina Gitonga Rĩriogo, kamanda wa borichi kaunti ya Tharaka Nithi Zacchaeus Ng'eno akĩrutaga mũkano mũrito kĩrĩ baraba kethirwa bakĩrutha maandamano ntugu ĩno. Ikifika tarehe hiyo, anybody who will be participating in that demonstration will be doing an illegality. Lakini hata hivyo, we are ready to give you the security that you require if you are told you want to be peaceful. Peaceful demonstration does not mean to choma barabara. Mhubiri akimaliza anasema wale wameokoka wote wakuje mbele. Mimi sitawaambia mkuje mbele, nasema mmesikia na Mungu awabariki. Muthia ringi biachara taũni-inĩ ya Chuka barombete ũkaria bakũgana kuma kĩrĩ mabicha ba borichi kenda biachara ciao itikaombe kwithirwa ikĩnyangwa na kũragaragua. Commissioner of Product of South. Kwa majina mimi naitwa Edward Mwenda, nimesimamia pikipiki. Ningeomba tu siku ya Sabasaba maandamano ikuwe ya amani, tusifunge njia na tusiharibu vitu za wenyewe. So inaonekana kuna timu ya agency na kuna timu nyingine kando, na ikiwezekana kama ni agency, kama ni kwa uwanja, waende kwa uwanja ili watakuja kwa town wajulikane akina nani. Kĩripotera werũ wikendi kuma gĩcigo mbunge gĩa Chuka Gamba Ng'ombe mbĩtagwa Martin Mugambi. Arĩithi ba mwathi nĩbonanĩtie kũhangaĩka nĩ wagaagi bwa magita batongeretwo nĩ John Kamunde ũrĩa nĩmũkarĩrĩte wegi ũkaria mwathi. Arĩithi baba baruga mantu jaja tetire jakithuka ũrĩa antu kũigwĩta baruga nĩbethirĩtwe bagita na mbere kũhangaĩka nĩ wamba bwandeithia ntereu ontu batigĩte barĩnkia mũkeo na ndĩbakĩendekithia ontu bobo kũthangĩkĩrwa na mpue kenda ũkaria bumba gũchokera bakiuga kinya maabisa ba NPR bara bateithagĩria kĩrĩ ũkaria babaingĩ bao nĩboragĩrwo nĩ maitha. Dennis Mugendi na ripoti ĩngĩ na njĩra ĩnkinyanĩru. Igita rĩra janteresia amwathi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Igembe North kana Mũirigo Joan Tonyeri akari batuĩre ũgwati-inĩ bunene kumana na mbithũkĩro cia maitha barĩa benjaga na kwĩyandeithia ciao na gũtiga kinya boragana. Mũciĩ-inĩ ũmwe itucemanĩtie na arĩithi arĩa mũkarigĩti wa ũkaria ntere-inĩ iu John Kamunde na barĩ na iji bagũtwa konia security ya amwathi ward nonto twina miaka karibu miaka 3 ndine security ingite muno na ginya ntwa bonde bae na ng'ombe ndene ya mwathi kwa riama mukantugwe na rote mtuti na ng'ombe nyemwe deputy president wetu githore gendegia ari minister for interior times kana tena maita ya maingi muno agaza issue manto ya security lakini yote kumandria yetare ari wa internet ari wa security totono zaidi jantu kwemwe ya ndugara ya mantone ya security ndugu ngombe cia ita ya ndugara ya mantone ya security ndena mwathi woni ngombe ndugu ngombe cia ita ayekwe bela ayekwe deputy president to watu tethuka na to wona wega ya mo comment na inde wa interior security dena jotu ya kinyake ofisina ya minister wa interior
no aria mandu akuo no atethia antu ba mwathi genda security genda to na security na ngombe ile kawita lakini nyago yote tutoro manga na arua ijo jo wa ngombe weta ndene muri mwake ngombe weta maita karibu maita ya thatu na thai bara andu betu kana amba ngombe mwaka na arua imiziba bathi boya ngombe cia Rwanda thai imiziba tanya mezi antu baga ngombe to kama ijo bathi bakuya askari ba NPR bara baejanuri thirikari na bo baririkani borairwe akwi bonthe na bara batigitwe bationaga wakobekira inya na gija jonde bakairithia thirikari ari omubunge wa Julius Teitumu tugwa NPR nikindegibeye kweya na tunabo NPR batina support niyo ya bagi mana tonga passport na tonga libeto nonto batina thirikari onto anti soko safety e passport na ntonto kwa bele mbele ba to ngolo bantu ekongeka kabeyire wanje muntu muneno wale obwa muntu aradwa aragua na bele to baradwa ruwa ringi kwe bange na barathi ringi no ile ya ndumuru na bagua bagi NPR bagua tatu bundugira cia ita bundugira cogura lakini baba na tutabamenya mujumbe aromera wa bundugira cogua tamuria ba kubara na waradana ai watu bamenya ndiko na joria antu ba gotibuyire ba ke pia ba gotibuyire ndona ba kuya tumtu tela nimbi to nata ba kuya tena nimbi ba kuya na watu na gurusi agua kugende nya tena bono mono theri antu batena mpaka buya security baba thirikari ke pia bara to erwe baba ritaniri ndumuru iya kaba bombete kura wani Isamburu bakathira kutomba kuromba thikari nge tuongeleke ipiara bange kenda tumba kuthatu no karibu bwana nya ipiara na bo otoro ari mbere kwa rige kuaga munde bate komba kuritangwe bongwa no ntu bunduki bena cio bate kona mbaka apwe thirikari ngombe nge ciaita bobe ka omisari ne mbere gwita kuthia tangambe kenda bora ombere polisi amba kugigirwa bo wende nya toka bunduki nge at least batu egembe nothi twina twambe twinge muno tumba utukaria lakini kutena rei kintu yake tawa mbaka apwe thirikari obici MP county commissioner hospindi obonda la ya kaba grito ke ndone kya unda ngombe cia tuli akacheta na thirikari unda uti onge tomba kuwa tu no tu tuli gite kuthirwa tukathiri ute mundo area mwathi wiya ongi batu ndene mwathi nya Teitumu akuwa nikatuia na batu twingwa tutumba kuia na aturi batu twegete anene ba security tuna nyumba 10 ene mubunge to Teitumu ka autorongwera nontu bakore mano autotila kale ni mujalizi ke murungu na autotethia ri tuone kiongozi ungi eto gekura ana baba to njensi baba gekura mwanka ba tuone kienje ungo autotethia niko tukua mwathani atutethie baba Dennis Mugendi weru wikendi muciini o Maua kaunti ya Meru tukobana na turi kuria maoni jaku ni jari kugukonya Rais Ruto gwaka kanisa ndene ya State House maoni jaku ni jari kugukonya Rais Ruto gwaka kanisa ndene ya State House tunambere kwa nina bautwe ijiri 3-578 no namba ya SMS kuruki na utige ichokera kugukurukira mutandao wa Facebook na YouTube ara turi live Ruto na thithia njira na cibitari nene intagu chambi kuma Kithoene Church na kumbira by building the church has no importance. The money should be used in construction of roads. So geta kuraja inchokerete na tutonkuruke. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune.
Ore mwarimu, askari, muritungo thirikari nene kana ya county, tukureterete super mapato loan, irene uteithio bwaku kuma kiri yetu sako. Kukurukira payslip yaku ukahewa mainde kumije shares chiaku na utiwitwa guarantors kana security. Ukare kama thina ja kigina ja kuinyira na yetu sako ereaja. No ugwate super mapato loan ori okwenda, no kare na miaka 8 na marija 1% reducing balance o mweri. Nitutithagia kinya buy off kuma kuonge. Riongira rwangirwa yetu sako akuwi nawe, uciandikithia no ringithimo kurukira 0724114444 kana 0111038000. Super mapato loan by yetu sako. No collateral, no guarantors, just possibilities. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ya na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na nice extra premium. The biggest Club World Cup ever held is here. The 2025 FIFA Club World Cup. Recharge your subscription on your current bouquet for 2 months and get upgraded free to the next high bouquet for 60 days. A competition across the continents. 30 action-packed days of top-notch football from 32 best club teams from around the world. Pressure coming down! Jesus. Oh, it's magnificent! Recharge your subscription today to never miss a moment of a competition like never before. On the move, download StarTimes on and watch every goal, every moment, anytime, anywhere. StarTimes Sports. Beyond passion. StarTimes. Enjoy digital life.
Twagigwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera ekuru atongeria ni bejete amweri njira kinya gwikanira inyakire gucoite bia siasa bakere kire kiuthurano kiao kia mwanya ekuru bakumantere mwanya cia kaunti ya Meru baugite batijite amonuntu ba mirengo yawe ya siasa indi ni njira gutigira utongera ba mwekuru nebo gukirwa na gutiwa bugite kwa miaka 10 utongera ba mwekuru nebo ithirito bukina mana kurina gitumia gutegera na ndene untubu muthuri burioki na ripoti ije. Gikundi gya utongere bwekuru kuma kaunti ya Meru kia bara baromba kura na bara bana kiroteka kuromba kura na mana atongere bangi batongere tune patron wao nwekaro Muriuki abo gutene moroto jwao ni kwija amwe na kuthaba kiaraniria nikenda gutigira ati muntu mwekuru kajukawe kakuthoga kithikirika kirimando gya utongeria kwa waja atwijite kurikithania na turekuru tuge mantu jaja kuthugana ya ekuru batumba gwitetera kuichwira kura no mwanka betere bathingatane na bara bangi kenda bomba kwegwa nomination turenda ku make sure ekuru bakurungama ke every ward mwekuru akurungama kithi MP MCA na nyaite bibinge bionde kenda tumba kwethira tukiujura ya 2/3 majority gukurukira kura na neu tukwenda kuthithio kinya batu tuthira twina space ya gwitetera turi ekuru gekura ora bari batano bara bathuri 2013 barania barakinya bere 2017 na bakinya umwake 2022 na tukibwithia stock taking eu tukuona nafasi ya mtu muka kana mwekuru ndene Meru County kiri utongere nitetekenia ote opportunities irio na ile ikweya twina challenges imbinge twina challenge ya culture twina challenge ya kintu tuta patriarchy kana kintu kira kitawa arume kuwa tute athoni antwaka twina challenges kinyesa political parties kwethira bake nominate the same people all the time onto tukuona ke list ye nominated MCs kinya county ya Meru Assembly twina antu nkurukie kumi bara nominate kuma 2013 muntu aka nominate rangi 2017 aka nominate rangi 2022 kumaanisha antu bubate kwa ari bange nafasi eko empowered corporate sector agekulu barabeana alwete basiasa yake. We have women in corporate sector baraba kulutangogia as public servants and civil servants na kusema ukweli kuna experiences nyingi monoji yake lero in everywhere even in sectors like ijiji ya media surely if at all tutetethania gute mtu omba gugetatia gukarira itebiere na ruokeja gutweka CEO wa Parastato utomba gutweka MD wa another company or industry somewhere so tukaomba go supportana together to in different positions in this country na tukaomba gutethia Meru yetu in terms of maendeleo in terms of guswilana betu ngugi in terms of kusapotiana betu ba disability baraba PWD kusapotiana to betu ke maendeleo and so forth bakiwara kuonekana nene kaunti ya Meru utongire ba mwekuru abugita mbere bukina ma kitumina liba kwenda kuja amwe kitiko mukania kama kila mtu ari so batwe turea kenda twira ntu ba Meru tuteana ntu ba siasa tuteana ntu ba kiama fulani tuteana ntu ba mutongeria fulani actually ne ekuru ba sponsor organization yeye nikenda tucoganirie tunywa we want to make a change ito kwenda kuona change ya ekuru na turenda kunywa mumaru ari twirane ute mwekuru ukarwa mwekuru unge u support each other no ito kuona kinya to anankanira ite barato nankaira bate ko recognize ekuru o manda mwa no ntu ureta wayo kietekera gayokia utenda kuolelia mwekuru tute kwariria sana mantu ja kiama turariria sana uwekuru bwetu no ringi bwa kura we mwekuru yes ne tute kwariria siasa cia biama no ntuthai inyabio mabionga te abiromba ku indefine tuga nde twekuru ikiama kitu kuthingata lakini batu ura tutegete twekuru mwito jwetu turekuru tugategera kiama kiria kigutegera mwekuru na ritho rethaga tutethingata ukaire na tutethingata orongo pura tukwenda kuwa ntukwena ruai ekuru tutureni na bwakireni tuturaini ara mwekuru wende akethira arungamia kiromba kura ndaka cietu akuru betu na kinya tanosia rungameni butare atongerie ba ekuru nikenda tukareta kureta mabadiliko na nikenda tukomba kureta equality ndene ya ndiguru yetu ya Kenya bakiwe nandi kinyithirano twetete bakethobe mustari mbere kutigira ati bakunyiria mandu jegie utongire bwekuru nandi ekuru barone mbere turenda ngwatanira Meru ila itagwa Meru tumentonyere mwanka thuci
ekuru mwekuru akarunga meitine tukamwimbia mwekuru tutekuthura arume na thumu na batugwatie no riu twa na 2027 woingwite Kiaburu in my heart mbere na tho ekaruta MCA mugure na wondinge kangeta egoji twina kasti twina karemi they hopeful about the future nkiolela siam County Assembly Meru na nkaona 2027 tokethera twina ngekuru ithuri kuo ndina imani kinya Karo Muriuki akethera mujumbe wa Imenti North ndina imani 2027 akethera a defining moment ya ngekuru in Meru amna bobo na nakilemi omo baria bara ya mono manto ya nyimba edwa kiurie kuru na kinya to bangende na County Meru batigira tiba kuthimwa nikenda bamenya umabao ba muri mojojo kana cervical cancer imurimo yumunene muno yukura ekuru muno o Kenya ontuko ekuru kende ibo otoro nto ba cervical cancer na ekuru banana ba kuru nto ba breast cancer antubetu manto ya ndabwira 80% ya cancer no eriyeru before tabo wata manto ya kumbana alafu kethirikari yetu tafadhali buruburu yes shani utethia antu ba cancer lakini ito thirikari yetu thikire yantu no ntugusha ina thina na kinyekethia ni utethia antu kwina thina Muthuri Muriuki weru weekend mutujo kangangi MCO wodi ya Gatunga Sylvester Mutwiri nonanetie kurega kunganirwa ni budget iria ikurukitwe ya county ya Tharaka Nithi. Mutwiri ugite mwankira na ndatinganiri ni budget ya 2025-2026 agitariria nteri mogutigwa nyuma kiri mirandi ya weti na mbere akiari ugite kuri wodi mwetigiri mirandi ya kigina kiotethio ontwanyirite tibubwega ni aria kugabo bugatigira wodi mwe ni gweta na mbere gutigwa nyuma kiri weti na mbere nonto gutina kugania kunganene kiri kigina kya mwingi. Paul Kabithi na Chekinya. NMC wa wandi ya Gatunga Mheshimiwa Sylvester Mutwiri urakiariria bajeti ya Tharaka Nithi. Bajeti irahethiritwe ari mustarini wa mbere kumibinga arakiariria gitumi kinene ya kumibinga. Kira turaugaga sana ma MCA mama bingite mena wondi mugwanja nuntu mbeca ino ciandona bilioni 1 na milioni 600 tirasima cije no cije kana itaye nuntu wana ira cia twakurukitie mwanka muthiri uyu rathirire mbeca inu ciajire gicunche kinini muno gitau kinya 20 kurigana touga bilioni ino emo tuye irazima yeye kuma kwa thirikari nene niganirio wandi igenene ile 15 ila tuita equalization fund. So proposal yetu kana bwato eranga bani twamwira kwe bilioni ino emo ya thirikari tuyirazima yejire iturumwa kira wandi milioni 50 ukauga milioni 50 maita 15 ile ya milioni 750 ama 50 tumutigaririe milioni 250 ila karutha nacio project ya tuita flagship project cha county inu akathura wondi ira kenda lakini bandu itaugaga ino gutigwo nacio na nacio netigirie wakira wandi yone project imwe ya flagship. Gakiuga wandi nyingi cia Tharaka itengeretwe kigina kia misanda wa buraba twire gutengerwa na itoro kinya itethia antu mwanka gomwe kure mbeca ino tuninkiretwe Gatunga wandi milioni 90 na ngiri 400 mbeca iria nyingi iciandona inu tuita conditional grants tobia tunini tu itu twa bilioni ino moya thirikari ira tuirazime kaya kogu ngatara mathabu makwa ni onde ona ndina milioni 17 ila tuyikaya lazima cijire kuma kwi thirikari nene mbeca ninge cio ndigo tigara ni ila ciandona tutayikana ikaya no ntuna mwanka muthiri taya na iko kiari gitumi kinene kia kia themambinga budget ino na nonto budget ni akorokire Mutwiri akiuria wandi inamo wanje itano iri cia Tharaka gutigiri bakurithwa bwe gata wandi ira cinge itwarutha budget eno twakorokirie goro ukathi gwithire nara system ni ya thirikari rarithia igekirwa nonto titio twikagira ingavana na ntu bake bekagira ukathi gwithire mirandi ira yekirwo tu tofauti so wana milioni ino 17 nkuga cia barabara ndi umwikire ukathi gwithire ira yekirwo na system ni ira gekirwo kwa control budget ukathi gwithire milioni ino cia kwa 17 itirekirwo cionthe kwi barabara cinge ciekirwo ikire ya mbeca ino ciakwa na intomo kathi mwanko thire mbeca tie cici atumikire lakini murandi uro taruthwa kana barabara ire tarimwa wathi kuthingata ukethira mbeca ciumire cionthe ciatumikire cionthe lakini utie murandi waruthwa nuntu
bura twakurukirie tibu baikire ikari system so tukienda sana no ndo ne akurukire tobia twako nini wau 17 no ndo baba ngi baringire kura bakimukurukagia ndenda kuona twikiritwe kwa unire ira bagekira tubaningire kiumia kimwe kabire bia bakaomba bachoke batureterera bekira system ni bambe mone kana inye 17 ira cia kwirio na hino cia ndona nacio tweterete no aithija abandu gwatwika mbeca ino murandi nyora gwa kombikirito tu wekirwo na system ni koguo kathi gutwike ona wiko kanini gakaya kandona utiegwere karuto na wakwa no ticho chekiro system ni kiripotera Waru TV kumantere Chetharaka Bitopol Gokabithe nyuma ya gutegera mantu jegie tharike kuingia kagita kamweri kire mwari kana mwekuru kiria baba ingi bakwenda kumenya ni gitume kia untu bobo narua daktari na guchokia kiure giki na gutwira kira gitumaga ndamu ikaingia na ara kwejana ngerekana na thina ya fibroids. The commonest causes ya heavy periods yana problem within the uterus itself. Na the commonest causes ya heavy periods ni fibroids. Fibroids twaragira mantu ma heavy menses again to fibroids cause heavy menses na rira kwegwa ere karibu na nyomba ya mwana ere part ya rutaga periods the endometrium they create a lot of period we tuka produced na mono ke were some cause of fibroid we create heavy periods. The other cause of the heavy periods ni rira mwekoro akwegwa agitumira certain medications. Ituije kwe medications ya affect hormones obra twarerie kure tare gutumira blood thinners me pengine no tubwa thina ya nkoro kana pengine wena thina ya clot ni we ikireta heavy menses nonto ne wa eke affect the clotting nonto blood tikomba go clot watukani kwendelea kutu kuma even ndira ibitakwe ni clot tena ya control the bleeding. So those are some of the causes from the uterus. Oka ya kwethra also mwekuru ena thina anything around the cervix. It can affect the bleeding in that it may affect the outflow of the bleeding na rira kwa pengine na a lesion around the cervix na the uterus will contract periods bleeding other than the periods kwa kuna bleeding also from the cervix tumor. So all these are considered to be causes here every periods, lakini there are many other possible causes here every periods. Tuarea mwekoro ena thina ya heavy periods ni kaba akone wa daktari kenda omba kuraithwa ona imbe kwa gisababisha heavy periods nontoga kwena many different causes. Kwa wini kaba mtoka wa ena heavy periods akone wa daktari na akakisha kwa kumenya ithina imbe kureta heavy periods na agatungatiro bwega gatori thia mwekura kwena heavy periods i complications mbihe wa enachio no that kwa heavy period ya kwa mwekura kuruta a lot of blood na damu ino kuma iruma kire mwiri wake na muno complications yana heavy periods ni kwegwa mwekuro omba kuthirerwa indamu nontorea kwenda ku bleed no vako lose blood na muno kere supplements ile ma ila ishowa ikiomba kurudha damu nonto akebleed na ko lose iron na ko lose folic acid na ko lose so many other nutrients ikiendekana yomba kwa mwekuro akwa ena anemia na ni transfusion neo anemia ino tunakuwa kuthuri damu na tamwekuro omba kumenya rimwe mwekuro kwa na kunoga muno kwa ta rimwe kwa kiongo gikara gitumaga kana kwa nkoro ni kuringa kana tumba kuruta ngugi yake ino ni possible complication ya kwa na heavy bleeding. Also there mwekuro na heavy bleeding itu ya tumba utweka productive for sure nonto that heavy bleeding kwa na kwa terera ngugi yake na mantunga mako matikuendelea sawa na monota dira periods ituye mweko no bakuwa kinya kumenyera ana bake kana family kwa it is important that amwe kwena heavy bleeding atukana kuonekana kenda treatwa na iwa kiendelea na ngugi yake bwega ibwega ni na diurenge tuatukiariria mono antuma ukonia high risk pregnancy utigatere kuwa kiraithiria
Rigathi Gachagua netete na mbere kumeneria thirikari Rais Ruto thaiji na nde akioneka kurega kunganirwa ni wakibwa kanisa garu ni Rais akiaria ri mamburene ja mathiko. Gachagua no ritie Rais Ruto gwaka kanisa ya Kiamba mbere gwaka ire agwaka garu ni Rais Bobo bugita na mbere munini Rais Kithure Kindiki no na ritie ntere Chiambwa na re honekete guta na mbere kumeneria rutere uregani na thirikari. I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa, I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa, tutajenga kanisa ya Mungu. Shetani akasirike, afanye ile anataka. Ni miarieje Rais Ruto ntuku yegoro kirimo chemene na atongeria bayembu garune yawe miariere chiarete murutira jo munene kumakire aregani bathirikari. Gachagua na tore bawe bakigera migwe mirito kirimo ambura ja mathiko ntere cha Kiganjo gishigone bunge kia Mathira. Kama anapenda kujenga kanisa sana, si ile kanisa ilichomwa pale Kiambaa pamoja na watoto wajenge hiyo kwanza kabla kujenga hii State House. We don't have a problem if you like building churches. But since 2007, why don't you get a part of that 1.2 billion and go and rebuild the Kiambaa church that was touched with our children inside? And Mr. President, we used to pray with you. You used to speak in tongues. You are a Christian. God called you. And you want to build a church. Let's build the spiritual one first. Because the blood that is in our hands, that is not right. Je, wale Waislamu utawajengea nini? Je, wale Mabuddhist utawajengea nini? Kuna wale wengine wanaitwa Freemason. Pia wanataka nafasi hapo, basi uwajengee. Sababu katiba yetu inasema hakuna serikali kuingilia kwa madini. Ningependa kuomba rais wetu asiwe rais wa kwanza kuharibu katiba yetu. Hiyo mambo ya kujenga kanisa, State House si shamba lako. Enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na Harambee wajenge. Na hiyo ya Kiambaa iko karibu na wewe, iko kwa hiyo area yako, anza na hiyo. Gachagua na njore yawe bokari mathiko na jamwe kuromo na rietwa Gladys Gathoni urene ngina mwana kewa Rigathi Gachagua. Ngerekano iyu ingi nayo munini Rais netithete na mbere ndionga yawe ntere Chiambwa. Narua bagekinya ntere Telikoni na kujukia kanya kumeneria Rigathi Gachagua na nkiama yawe ya one term. Na wale watu nasikia wanaimba one term huko, wale washindwe kwa sababu agenda yao na manifesto wakiulizwa watafanyia wananchi nini wakipata, wanasema one term. Wakiulizwa agenda yao ni nini, wanasema Ruto must go. Wakiulizwa wako na program gani ya mambo ya uvuvi, wanasema Kasongo. Waende wasiende? Waende wasiende? Tusikubali hata kidogo mtu yeyote, kiongozi yeyote aje hapa Likoni kutuchochea kwa misingi ya ukabila, uchochezi ama siasa za chuki. Simeona wale wengine siasa zao ni za chuki, siasa za ukabila. Nyinyi mnaambia nini wale wa kabila wanauza ukabila Kenya? Wakome wasikome? Waende wasiende? Likoni oye! Bogwetera nandi ni kuona ora siasa chigeta na mbere kumata onde ithurano bya 2027 byanjiretie kununkira. Yoni fire. Narua kirimikire na mikarire turitegera utheru na umenyeri bwa nkunyu ikuraga bwega gukurukira kiria mtu akurea onde ukirungo giki kia mwiri ni kienda kumenyero bwega na kinyandire wona rukunyu rwaku rukugarura rangi ni bwega kujo utoithio kumakiri daktari. Mikire anarua ni akumenyera
kirungo gitawa nkunyu. Kirungo giki gikuraga bwega ontuku ukirijaga protein na calcium. Rukunyu ni kirungo kiruko mono riria rutimenyeri. Tontu turitaga ngugi na njara cietu na rukoro ruingi rwitaga rukunyune. Kurugiria ruko gita nkunyu ciaku ikwie. Jukaia kanya uthambie na kamurachi ga nkunyu riria okwiria. Ukagita nkunyu ciaku na maigo. Riria wona rukunyu rwaku rukigarura rangi, wone ndagitari cibitari utegerwe thina yomba kwithirwa iri mwiri jwaku. Tonye biashara Nandi Cooperatives Guruki ya magana jana ja 50 nicho gitagikaro ukungwira ntuko ya watongere babithurano bibo ugite miru nyo ijire kire kigina kumakirisa cause na cooperatives bagitariria mworo tuja gutigira kigina giki nigikuongereka nibarombete thirikari Nandi kubagika na njira mwanya ryo kureta mende kivya jakoba kuria ntuko narua kagita karante goronto kungira ntuko shirika de bia manguruke magana jana ajendele kaunti Miru ibejete amwe na kuthie kundi kiao ke gutigira ati ibako gwata nambaru na njire mwe ekwalire mantu jabegie aramdere narua botirmene chukuru primary akaga nikenda bakungura kiatho kiao bare amwe naru ntuko nene mono yetu ya twita ushirika de tore aja nonto bwa go celebrate ngogereri tine bia mabieto bia cooperative aja Miru na ndene Kenya ushirika nde celebrate kwa ndene ndegoro yonde Jumamosi ya mbere ya mweri wa Julai na aja Miru itutithĩtie bwega mono nonto Miru nyo eri bia mabiria bithara bia na inyankuruki Miru nyo yambiririe ushirika ndene Kenya mbere bange buru na itumbeta gwita na mbere na no mwanga twije aja o mwaka tugategera matagari ya tutagaritie tuthina twate thiritwe naku na tukomba kugwatanira kenda tumba gwita na mbere na tone bwega tubanganie ikundi bietu kenda twithura tukiaragia na sauti imwe nontu tukomea tukaria na kanywa kamwe kinya tomba kuthikirwa tona turi biama bia ushirika utimane gukara twirwaga kaba tukagwatanira tukabanga mantu jetu jaria amwe ukawarira weria kamwitika wasakos na kwi cooperatives itukiritie alimba Miru mono na Miru ni ukirite gukurukira ushirika na tona ni uti wa mugongo kiri Miru utongire bangwatano ready bagwite kaunti Miru ni mwe kaunti itongeretie kiribia mabibi bia cooperative na moroto jao ni gutigire nyabinge bibinge bikutho kiandikithwa nikenda kuona Miru gukira nguruki bautie kaunti yonde ina active registered societies 460 na maromba yetu ni kurita ngo turi amwe umwe cietu ainyirio twinde tugeta gutethania ethe ni utethio kinya bwa kwaraniria bwa migambo bwa support yoyonte iraendekana twenda gukara turi amwe nike tumire forum uwe yambiria otherwise Kenya ithe namba 7 nene dunia indi na kiri twajagi Kenya Miru namba 2 na ingwitikia tugikinya kinya mbere au tuka namba 1 itochokeria thirikari ya county government ngatho mono nontu bwa kuendelea gukiria biama kuendelea gutwa support bakiuga Nandi wendi wao ni kuna thirikari mathojere kwijajo ijakubaguna ijakutuma ngwatano ciao igita na mbere bwega ya cooperative bill in the Senate ntukwenda na twaromba thirikari nene tutetherie that Senate itwekete kuete bill ite kuinyiriria murimi ato wa muthemba junde special wa coffee nikenda murimi we ngwatule kunenkerwa nanenkero into biawe uranenkairwa nonto kuri manto yari ku ya kwaridwe yomba kuthithika DSS kuri ya murimi directly hiyo ni kuwa mashirika ya kahawa nonto murimi wa kinya kona thina I don't know but bautwe ni tugwitikaniria nonto NCE nio tukuromba the national government empower in total ndene ya Kenya Miru ingwitikia no number 2 kiri utonga kana kiri kumobilize resources na itumbite kureta utethio bwingi kiri arimi ba Miru
twina biama bia kawa bia cooperative chieria, twina biama bia makandamia, avocado, matatu, SACCOS. Kwa umero yonde ushirikere aja narua tuja kuona progress. Muthuri Muriuki wa weekend muthuri wa Kangangi. Tanya Benini na vyo minista wa michezo ndene ya thirikari kaunti ya Meru Elias Murega na kinyite ndene skuru ya primary ya Nkamathi na aria ejendi into mwanya mwanya pa gutethera kiri michezo bubu ijite nyuma ya iromba ra gutethwo na mathagaja kumukinyira akija na utethi bu Murega na atariritie wega bwo gukira michezo muno kiri Nthuki akiuga ni utubuga atethire gutigira Nthuki baba pate gutonya kiri mitugo iteagiria. Tuliweza kuongea na mwalimu wenu ambaye ni wa games na head teacher pia na mheshimiwa, tukasikia sauti yenu na mkatuambia sauti yenu mna michezo inaendelea hapa na ni michezo inaendelea kaunti mzima ili tuweze kuona jinsi tutawashughulikia, na mkaomba mipira 3, mkaomba uniform, na tukasema lazima tukuje hadi hiyo mmeomba tuhakikishe imefaulu, na ndipo sasa mimi nimekuja hapa. Mmefurahia? Hii serikali ya Mutuma Ntwethingia semeni ni serikali ya kusema na kutea. Nazara holistic, wanafunzi wetu wana talanta mbalimbali. Kwa hivyo hiyo ni eneo lako na umefanya jambo la maana sana. Ni eneo lako na umefanya jambo la maana sana. We are very grateful kwa ofisi yenu. Mathomo ija mega, lakini lazima to integrate mantu zaraja kuhusikana inya na michezo kana inya kwaria kana utongeria kana poem kana music into bibinge no nto ibyo mbejeta kumenya ndigurweze mheshimiwa ibyo inya bikore yankurukie naza tuli amwe inya na hato chezithagia mibira na aria kwi mibira yeguru na itukwenda gutrainiana inya mantu arefari beba bethe antu agwetera bari taya guchetha mubira. Murega wamwe na MCA wandi ya mwathitwe enri thuranira mutongi ibauritie na bwari tuibathi na mbena kumenyerwo abwega na baraba kuinyangia arito na kubaikira mimba abaeba nini babateri kwithira bakiuchiro matagaria. Kwina policy tukugita gisheria iria gutuma gatetheria gukariana veto na babu no ntoibwe future yetu rozo kethro we waziri zani kana ithro za governor Isaac Mutuma kana inya president za William Samuel Ruto tuli amwe kugachiomia na mathomo inyago wakinya nkurukie batwe ugategera region yeze ne tongeretie head teacher na mantu zagie teenage pregnancies na record itekobwa mono igyo tokuga ana ibatigwa bathome ana batigwa bagite atia bathome na abu ana baraba kethro bagena tabia mbaya si una ripoti kwa chief ama una ripoti kwa mwalimu. Hakuna mtu mzima, mtu mwenye hekima anaweza kuharibia mtoto maisha yake. Wale wanaharibia watoto maisha yao ni wale ambao walijiharibia yao. Our people who are just in the community, they let the children go to school na wasome bila kuhangaishwa, bila kufunzwa maneno mbaya, ili waweze kuwa na opportunities kama watoto wa eneo zingine. Sawa? Na hii ni tukuambiria agenda ile ya kuchokia feeding program, especially KCD, tumba kuona budget ye mheshimiwa ezete. Ethra no butotetheria tukethra twina enough resources ya school program. Weru kendi kumakamathi Gembe North, Betan Class, Chabare. Muthe Johnson anjira endi kungo chokere nkatho cha mwanya mutegeri nuntu bagutara kuwatanira na une nuntu bwa machoki jaku kire kiuria gyantuku ya narua tana mbere ukinira mibango Weru TV mbitagwa ntinyari Kenywa mwananiria wa mathithio ni Maureen Kiremi.